All I long for is your touch. Oh my god. Evo, gremo na nočno kopanje. You want some PC with your dust? Dobro jutro! Olala! Vlog je končan, ura je 12. Ob enih imam live stream. Lačna sem. Po streamu moram zaviti darilo, narediti thumbnail, se spraviti, ker gremo z Nino na obalo gledati sončni zahod. In ja, to je to. Streamček je končan, zdaj moram pa hitro zaviti darilo. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. With my real life. Evo, sem ready. Darilo je ready. Gremo. Jaz sem prispela do Nine. Zdaj gremo na morje in moraš še odpreti svoje darilo, ker je imela rojstni. A imamo en unboxing, jo? Jaz se nisem mogla pokazati v bistvu, ker nisem nič prebivila, ker sem že nekaj. To je torbica za to in to je tak lunchbox za naši. Si boš lahko lepo pripravila vse to. Ima not pač to, kako se reče, ne vem, da ni plastično, veš. Pač, koliko je pa to cute. Nam roza se mi je zdela cute, ne vem. To je pač torba, ko daš not po moje, ne, ima je hladilna, ampak... Aha, jaz gledam, da je. Ja. In pač to je zraven še pribor, še dvojni je, ne vem zakaj, ampak ja. Če to ne vem, če si že provala. Captain, to je še tudi nisem, ampak sem slišala, da je to dobro. To je pa za tvoje karkoli bo, ali bo za, ne vem, upam, da še nimaš tega rože, so te cvetlice. Za milo ali pa svečo, karkoli bo. Hvala, kako pozorno. Te si rekla nekaj, da bo malo uporabno, pa da bo malo. Točno me, kjer so te in glih sem jih gledala, ker pač... Sam sem se bala, a so preveč, a veš, bo šlo ven, samo zato je narejeno, tako da bi moglo. Ja, ne, ampak res to je sploh full ni. detail. Ja, ampak ne, to isto, mislim, tisto milo pred to strdo, da ona... To je tako investment. Jaz sem tudi zdaj že čisto pozabila, da sem bila rojstni dan. A ni fajn. Hrana bo še vedno dobra, pijača bo hladna. Sonce se nekaj skriva, ampak... Boma že, oh my god, imam strano kamero stala. Deluje, kot da sem ta največja afna. Ja. Fina Nina. Fina slanina. Ja, sej ta fina firma, kaj je? Kjera? A je? A ni komad salamike pa to? Ja, sej fina slanina, ne? Mislim, da je firma te nekih salam pa to, ja. Besana noča, gamo živora noče.
Oh my god. A to je pol nas, this could be us. This could be Pa smo videla dve glave, smo ono, aja ne, okej. Sicer so neki oblaki, ampak le malo sončka pa vidimo. All I dream is your eyes, all I long for is your touch. Oni najgre, I don't care. Okay, You don't care. torej, da te posnamem, kako hodiš. Ja, pač v Ok, vse pol si lahko izrežeš, če ti bo. Tako idemo za to samo Ja, po par se sekund. ta. Evo, pijačka je prišla, Aperol špric, vinček. Na tvoj uredu. In na uživanje življenja. Tako. Jaz imam tagliatelle s škampi, ona ima pa tagliatelle z školjkami in škampi. Pozabili smo palačinke posebej. Jih prav bo ta ena palačinkica. Gremo na nočno kopanje. Moramo se zdaj dati kopalke nekako pa vodo. Ja, sem, no? Šla smo v vodo in je tako toplo, tako fajn je bilo. Dolga ko ponedeljek. Dobro jutro. Zobozdravnika imam, ampak na Koroškem, tako da moram vstati, pa se počasi spraviti in iti na pot. Mika ne bo šla z mano, ker prijem nazaj danes, oziroma zvečer, tako da bo sama. Jaš pa kitro. Včeraj je bilo tako fajn z Nino, tako res spontano je bilo, pač smo se prezmenili, ampak tako, ne rabiš celega dneva, da nekam greš, da greš po šihto in to nočno kopanje, se nikoli nisem po noči kopala, tako da tudi pri 32 doživiš kaj noga, ne. Tako da življenje je tako čudovito, kako si ga narediš. Ja, v glavnem, zadnjič mi je Nina poslala en link ene obleke, je rekla, ta obleka bi ti pasala, mislim, da iz Asusa, je pa od Berške. In sem rekla, pa res je dobra, pa še eno majico podobno imam in zdaj mi je prinesla in vam jo moram pokazati. Pač so te češnice, pač tako imaš to čez, spod je črno, pa imaš pa to prosojno čez. Ampak to še ni nič takega, ne, pač lepa obleka. Zadaj, ta hrbet je nor. Nekaj vam ne pokažem, tako. Pač. Amazeballs. Ja, zdaj pa čakam, da se mi posteljina opere, po mojem bom zložila cote med tem in pa na pot. Nekaj se je celo pod dekico dala, ne moreš verjeti. Balkon odprla, ker moram pod cote, upam, da se ne zgodi. Evo, jaz sem prispela na Koroško in grem zdaj za Ozraniku, dala sem si grto za herpes, nima herpes, ampak imam eno ranico sred usnice, tako da mi ne bo direkt, ne vem, še bolj rano. Robčke moram vzeti, vedno pozabim. Oh my god, robčke. Evo, preživela sem. Zdaj pa grem hitro v DM, ker mi je zmanjkalo vitamina C. Še verjetno B12. Sem imela kar raztegnjeno usnico, v glavnem. Dobila sem eno zalivko belo v petkico, če koga zanima. Pomaga tam pa. Ja, po mojem moraš kar malo zložiti, tako. Ko imam doma zapakirano. Zanimivo, prav piha, ko not vleče. V prejšnjem vlogu sem pozabila pozdraviti dva fanta, ki sta prišla do mene v Banovcah, Luka in Oskar. Upam, da to gledata, se upravičujem, ker sem zadnjič čisto pozabila, tako da. Hej! Prosta bila zgovorna, prijazna. Ok, zdaj pa gremo nazaj v Ljubljano. Na hitro sem se v Pepkotu ustavila, ker mi je ena sledilka poslala to. V bistvu mi je poslala, ko ima celo kolekcijo za suši, te mucice imajo. Jaz sem pa to videla, ko daš na kjerokoli posodo in v bistvu narediš iz tega parnik. In je ful dobro, pa še ta kovinski je, ne. Tako da ga je lažje umiti, pa zavedno ga lahko imaš, ne, ker one bambusove čez cajt pač niso več kul, jih je težko umiti. Tako da ful dobro imam lahko več stvari na pari kuhala.
Ok. Tak. Tako to pol pokriješ, recimo. Kakve one dumplingse kuhaš. Aha, to samo čraukaš in poladaš posodo, ker. In v bistvu se prilagaja posodi, a ne, lahko je malo ožje. Nice. Cool. En dan moram organizirati svojo posodo, ker je še nikoli nisem in neki stvari sploh ne uporabljam, tako da vse to sem jaz od doma prinesla. In vse to je hrana. Mislim, luksuz, a ne? Dobrote iz vrta, pa ene par dobrot iz trgovine mi je mama zraven dala. Oziroma, to sem si prišla kupiti v DM, ker mi je zmanjkalo vitamina B12, vitamin C. To sem doma pozabila, prejšnjič. Pa sem si šla kupiti te svinčnike za obrvi, seveda. Ki je še tu, vedno rada imam na zalogi, ne bi rada, da mi zmanjka. Tu sem bratu vzela ta presijski zrak, ker moram računalnik spucati. Tu vidite, da ni airfryera. Brat je rekel, nega domov prinesem, preden da ga stran vržem, ker pač v bistvu je mehanična napaka, ne? Oziroma nekaj se je pač odtrgalo. Ena plastika drugače dela, sem ne morem ga zaprti in sem domov prinesla in je nekaj malo popilo in se je dela. Imam pa še jedno avto, ker nisem mogla vsega prinesti, tako da ga bom jutri prinesla nazaj, tako da hvala Aleš. Zdaj pa dajmo en haul narediti, a ne? Pa zdaj kar malo vrečka presenečenja. Ta gigantska čebula meni tako smešna, pač to je na maminem vrtu zraslo, jaz ne vem, kaj je to za eno seme kupila. Tu imamo jajca, pol imamo izotonike, 2 sem še v avtu pustila, zato ker je bilo pretežko, alpsko mleko, bar kafe, domači rezance, to mi je dal brat, te ledenke, ko jih zmrzneš, taki sokeci so, peteršilj, mesni, oh my god, mesni sir, tukaj imamo grumpov mast, ker to je pač nekaj najboljšega z jajci. Tu je piščanc, 2 klobasi imamo, taki izjelhani, sataraš, pol imamo jabke, to je en kolega od Datana prinesel, solata iz vrta, pa polno paradajza, murk, tako da. Kaj je, Mika? Dobro jutro! Kak je fajn. Frišno še danes. Meglica. Zdaj grem pa na avtobusno Joša iskat. Posteljnine mi ni ratalo zamenjati, tam vmes nekje je Mika. Zato, ker ni bilo še suho. Včeraj je dešel in se mi zmočila malo spet. Gledam. Evo, mama mi je dala sataraš zraven. Bom pa še jajca umešala. Tu sem odtalila kruh, ki sem ga najedla v zmrzalniku. Zdaj ta teden je treba zmrzalnik malo sprazniti, ker bolj stvari nad za pojesti. Dala 4 velika jajca za 2. Računalnik bo treba spucati in ga moram zdaj odklopiti. Jaz na balkon, tako da bom s tem spucala. Pucala. Pucala. Sem pucala, da sem se zmucala. I think I only cleaned it once since I'm here in 2 years. Maybe you should let Mika roam around there She does. to collect the dust. Mika, it's your turn, go. She does, and there's probably even more hair in there because of her. Oh, I forgot how heavy this is. Are you ready? You want some PC with your dust?
It's way better. Should have checked the temperature. Like, That would be cool. Yeah. fingers on. Ja, poglejte to. Zelo še make-up delam, tako se sveti. Smo šla na sprehod in pol hitro v trgovino po kruh pa ene par osnovnih stvari in kak je koruza visoka, prav fajn je hoditi v tej senci. Ja, ampak je vroče, tako da sem si majico dodala. Essen machen. Zdaj bom naredila špagete z omako iz gob, piščanca pa malo smetane za kuhanje. Si vse pripravila tu not, pol grem pa na balkon kuhat, da ne bo vroče. Go do laundry, go... Look at her, she was looking at you like with a gaze. Female gaze. I literally feel like I have a new PC. Like, I know I don't, but like I feel like I have a new PC and I can't get over it.
food. Dober dan. Jaz sem rekla, da bi rada šla v fitness. Josh mi pa računalnik nekaj popravlja, tako da sem šla hoditi, pa sem brala knjigo zraven, pol sem pa še naredila noge in zdaj tako težko hodim, ker že nisem nog delala, sam nog full cajta. Ampak se dobro počutim. Zdaj grem pa hitro v Hofer, da kupim par sestavin, ki jih rabima za kuharski stream, pa tako za Najo. Pol gremo pa v BTC, ker bi Josh si kako majico šel kupiti, pa še nekaj, ne vem točno kaj, tako da. Evo po fitnessu en šek. Ura po 6 in da se bom počasi odpravila v BTC. Tako sem zaspana, ampak se bom že zbudila. Se stuširala, glavo prala, malo na hitro naličila. Zdaj pa še gledamo YouTube, pa gremo. Se bomo na hitro okrepčala z 9 na akciji, tako da bomo zdržala shopping. Imamo smetano omako. Just kidding, bro. Smetano omako pa barbecue omako. Jaz sem šla v Mehiško jaz, čeprav jaz nisem ful fanica Mehiške, razen ko jo sama naredim, ampak sem naročila quesadille s krompirčkom. Josh ima pa burrito, double burrito, nacho salsa in krompirček ima pa mešano meso. Izgleda dobro. What's the difference between all of those tacos, quesadillas, chimichangas, whatever the fuck? Everything is the same. So burrito is usually like wheat tortilla with meat, beans, sometimes even rice, avocado, depends, sauce. Quesadilla is like folded with cheese, like that melts kind of, meat and cheese. Taco is small corn tortilla with meat and vegetables. I don't know about others. Everything is a wrap. Ne par malih stvari imajo, ampak ne onih krožnikov, ko sem jih videla, se mi zdi. Like this from far looks kind of weird. Sončnica, krožnik. Koliko je to? 6 €. Lov za pižamo sem, ne vem, mogoče ta dvojni del, bom še videla. Ampak pogledaj, to ni epic. Van Gogh hlače, sončnice in majčka. Pa ne po drugi strani bi pa... Winnie the Pooh. Cute Miffy. Kitty, SpongeBob. I don't know. Josh prvič je čokolino. Sicer sem malo bolj gosto naredila, jaz imam raje še bolj redko. Jaz sem to jedla celo življenje do, ne vem, enkrat srednje šole. It's good. Ja, this is so thick. Vsaj trk, oziroma kosilo je pa že pripravljeno. Igramo z Nemčijo, ko so kao ful neki dobri, pa mi vodimo 2 piki, 2 gola. Geht gut, Deutschlanders. Ruhe. Ti Ruhe, look, geht gut. Ne, drugače rokomet ne zanima, ampak, veš, oh, whatever. Evo karma. Se prej malo zagala. Danes imam kuharski stream. Da ne prevroče, ko bom kuhala, si bom par stvari prej pripravila. Krompir bom skuhala, pa zdaj delam vaniljevo kremo. Mama mi je dala en recept, v bistvu vaniljeva slaščičarska krema, lahko damo vpis. Dala sestavine v postopek. Jaz to prvič delam, tako da tu sem si vse zmerila. Tisti del, ko je za skuhat, bom zdaj naredila na balkonu, ostalo bom pa pol na streamu.
Malce sem naredila mleko, voda, arašidov maslo oziroma indijske oreščke maslo, 2 merici pa pol proteinov, ker pač za 2 delam, 1 banana in zdaj sem dala led, bomo videli, kako bo to zmiksala. Jož bo pa proteinsko kavo. Vielen Dank, ja, bitteschön, here you go. Kuharski stream je končan, bo je nenormalno vroče in končno sem se pospravila, en stroj dela, en kup posode je tu, en kup posode je tu, ventilator že hladi, vse sem namaknila. Ventilator bi tudi mogla spucati, ker je prašen, v glavnem. Zdaj pa na balkon, brati knjigo in delati absolutno nič.